naho bamaze kuhavivura ndetse nahitwa ngo ni za Rubirizi twamaze tumaze kuhagarukaho no wabonye n'amafoto ko bamaze kuyifotoreza bamaze kuhavivura ubwo ngiye kukubwira uduce dusigaye kugira ngo bahite bagera neza muri Uvira dusigaye harimo agace bita ngo ni Mutarure ntabwo niyo bari kurwaniramo ubundi ni naho uriya winda barashe kunda Innocent bamaze kurasira kunda ngabo barashe kunda ese buretse twatwumva iki kintu cyo kuraswa kunda mwingu bavero mwingu baje he Kiriba baje Kawizi baje Kara bahave baja Kavimvira paka bagera muri Uvira oja buretse paka tungaye kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 buri gace tugaho umunsi udushi 10 tubibare wapi ntabwo barwana gace kamwe gusa bitewe n'izinga buryo kiziri kwiruka dushyiramo n'ikiruhuko turushyiramo na kata dushyiramo katamoro kugera muri Uvira uyu munsi tubarire Ruberizi na Bwegera bakabaza ikiruhuko ejo kuwa gatandatu cyangwa se kuwa mbere ariko intare za Sarambwe wabonye irantare yaririza Ruberizi ukuntu yanyweye amazi intare za Sarambwe ejo kuwa mbere zishobora gukora agasiporo zikazakomeza mu yindi minsi ikiruhuko batafashe kuwa gatandatu no kuno uyu munsi nese tufata na Mutarure urafata Mutarure na hiti batomba uyu munsi gasora miliyari 5 za buri kwezi gisora yebo buri basora nako basohorera umuntu uyu Neva rero ngo amafaranga ya Gisekedi Neva bura ngo niwe ukuri iki kimina niwe nyiri cyuzi oya niwe ukuri iki kimina niwe ubika amafaranga mu byukuri iyo bamaze gukoteza urahereza umuntu Neva niwe ugira ute niwe ubika niwe bayahereza akashikiriza ugomba ugezweho ku mwanya yicariwe none avugame bamukubita ingashya avugame yo mokereza Mutarure wenyine ubundi barabamuherekeje ubundi baramuherekeza okay komeza ritura vise tukiri hano rero ni naho uhise unyerekeza amakuru dufite nuko hari abakomando bavuye mu gihugu cya Tanzania batsukira hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nabo ngo bakabagiye gutanga umusadano muri Republika amakuru nyesha imboni yanjye aravuga yuko biravugwa yuko hari abakomando benshi cyane baturutse mu gihugu cya Tanzania bomokera mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bagera bita Kado Nyanzarake baragenda noneho binjira mu gihugu cy'u Burundi baraza kuva mu gihugu cy'u Burundi bamanuka bajya Uvira bahura na FARDC ndetse n'abacanshuro ariko Tanzania ubu yabiza mwiza aferi kubera iki kubera cya kimina wavugaga basanga Gisekedi aravuga ati wenda mureke kunsohora kwicyo kimina ariko muze mu nk'umusaza ikimina rya gihuza ndinande gikwete iki kimina ngira ngo mu gitondo twabikomoza tuvuga tutamafaranga yakoze bakishyira ari amadeni kabona abantu bari ngo ni nayicuzi ngo ngo na Gisekedi ngo bishura ubu iyi ntambara irasiga itembagaje ubutegetsi bubiri tembagaza ubutegetsi irabutembagaza ubutegetsi bwa Neva n'ubutegetsi bwa Gisekedi buri mukangaratete hari ubutumwa mbonye bundi ukiri ku cyuzi muri bino bice n'ubundi Yes, bakunzi ba Eugene Official rero reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubahe ikaze nkuko bisanzwe mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu dushime cyane rwose uburyo kimukomeje kugenda murayikinga mutwereka ko mwishimiye inkuru zacu ikindi kandi n'uburyo kimuri gusharinga ku buryo mukomeje kugenda mufatikanya natwe mu kwagura umuyoboro ambona tubura subscribe nke nk'ibihumbi 200 kugira ngo tube twujuje ibihumbi 200 natwe rero nkuko mwadutumye cyangwa se uko n'ubundi twamaze kuba tugera hano muri Republika Demokarasi ya Kongo kugira tubakurikirane iby'iyi mirwano naka kanyero tubazane inkuru ziri update ni inkuru zidasanzwe ntekereza ko mugiye kumva amatwi yanyu bwa mbere bitewe nuko n'ubundi ndabizi nuko tuba turi imbere cyane ku mirongo y'urugamba imirwano ikomeye cyane muri aya masaha turi ku isaha 9 mu byukuri imaze iminota 20 yonyine irimo guca ibintu iyi mirwano ikaba isize n'ubundi M23 itangiye kugenda isatira kano karere cyangwa se uyu mujyi wa Uvira kuko Uvira n'ubundi bari basanzwe banayirimo ubu tuvugana imirwano ikomeye iri kubera mu misozi ya za Mutarure aharo muri Mutarure ni hafi na Sange cyangwa se ni imbere gato cyane ya za Ruvunge imirwano ndetse bikaba biri kuvuga ko
iri mu birometero bigera kuri 45, nibyo bisigaye kugira ngo Uvira tube twavuga ibindi. Evariste Ndayishimiye ubwoba ni bwose. Hari andi makuru avuga ko abakomando b'igihugu cya Tanzania tayari bamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi nabo biteguye kujya gutanga umusada. Iyi nkuru no turaza kugenda tuyibavira imuzi ni muzingo. Tukiri muri iyi mirwano muri za Mutarure nk'uko amakuru atugeraho nuko harimo basirikare bafite ipeti rya kapiteni bo muri iki gisirikare cya cy'u Burundi FDNB, akaba ari amaze kuraswa ariko akaba arasanwe n'abandi basirikare ba FDLR. Amazina ye turayafite, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo yarashwe ariko tutababwiye ngo niki. Ubwo rero abarundi aho mudukurikiye muherereye mutangire mukurikirane kugira muze kumvira izina cyangwa se niba uyu mukapiteni mwari musanzwe mumuzi kugira ngo muze kubwira umuryango we uko byagenze hano muri Plaine de Ruzizi. Ikindi turaza kugarukaho andi makuru dufite n'amakuru avuga ko n'ubundi muri za Masisi n'ubundi FARDC yongeye kurasa kuri M23. Ibi nabyo turaza kugenda tubivugaho, tugaruke ku kizanye mu by'ukuri ikitaraganya Perezida Facibeto nta kino kimuzanye ni kimina twamaze kumenyangira mu kiganiro cya kare cya mu gitondo twavuga ku bijyanye n'ikimina. Uyu mugabo barimo ari abaperezida bagera kuri abagabo bane bakomeye cyane. Uyu mugabo rero mu by'ukuri iki kimina akaba yaje gufatamo icyo bita ngo ni urunguze bitewe nuko ibintu bimereye nabi cyane. Yakaba ngo yarabifatiye ahantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byasabye ko rwose byanga biba ngombwa ko aza gufata amafaranga. Turaza kugenda nabyo tubigarukaho. Ni byinshi cyane dufite hano, byose tugiye kubibagezaho. Ayo mpamvu tukubwira tuti nyaboneka ntuze kugenda udakanze kuri like ndetse ngo unasharinge cyangwa se rwose ube wasangiza abandi amakuru abandi iki kiganiro cyangwa se amakuru, ubundi ibindi byose tuze kubigenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Vincent turacyari kumwe hano muri ubu butaka cyangwa se hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Vice icyumweru n'ubwo bamwe kiri kugenda neza, ariko ku rundi ruhande harabo icyumweru kitari kugenda neza. Aha rero ndimo ndavuga nabari mu bice n'ubundi biri kuberamo imirwano muri aya masaha, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda ubafatana ibice bigiye bitandukanye. Nibyo fayita birakaze kubera yuko hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bamwe na bamwe bakomeje guhura n'ingorane zikomeye cyane bino bice bya Bwegera, bino bice bya Ruvungi, bino bice bya Mutara nk'uko wari ubivuze, ikibaya cya Rusizi ndetse na za Rubirizi. Ni ibintu bikomeye kandi ubona yuko bigenda bifata indi ntera begera umujyi wa Uvira. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Umujyi wa Uvira ushobora kuza kumva ngo tombe kubera ko urebye uburyo ASM 23 ihanganye mu buryo ukomeye n'iki gisirikare cyangwa iyi coalition ya Kinshasa. Ubona yuko ari ibintu bigenda bifata indi ntera. Ingabo z'Abarundi zirimo zirahunga, ingabo za FARDC zirimo zirapfa umusubirizo bidakuyeho nuko abakomando b'iki gisirikare nyine cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Abarundi bari kugenda basiga ubuzima nk'uwo wari umaze kuvuga. Ibintu ni byinshi byo fayita byaterwa naho ushaka ko duhera kugira ngo buri wese uduteze amatwi yumve uko bigiye bimeze kugira ngo tubahe amakuru nyayo agace ku gace. Ndabizi ko hari abashobora kuza kudukurikira nimugoroba nubwo tukiri mu masaha ya saa 10 uribwo saa 9 ziri gushira saa 10, ariko dushaka twahera n'ubundi muri iyi mirwano kuko n'ubundi ni imirwano biza kurangira bura masaha twageze mu masaha y'umugoroba. Iyi mirwano ikaba ikomeye ubu irimo irabera mu gace bita muri bino bice mu misozi ya za
Mutarure. Iyi mirwano ikomeye niho iri kubera, ngo ni imbere gato cyane na za Ruvunge, aho bageze mu birometero hafi 45 byonyine ujya hano muri Uvira. Amakuru aravuga ko ngo uwitwa amazina ye ngo yitwa amazina ye yitwa ngo ni Captain Nkurikiyinka Innocent. Captain Innocent Nkurikiyinka. Uyu mugabo mu by'ukuri n'umwe mu basirikare bo mu gisirikare cya Repubulika y'u Burundi cyangwa se Repubulika y'u Burundi. Uyu amaze kugwa, amaze kurasirwa hano muri imisozi ya za Mutarure, nkuko amakuru abivuga, akaba arasanwe n'aba FDLR bagera kuri 5. Ariko none ikintu kidasanzwe nuko muri FDLR Vincent ngo bari kurwana nta mapeti bambaye, nyine urumva ari kurwana kinyeshamba kugira ngo bamenye ngo afite ipeti rihe, bari kurwana kimiriseneri. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuba wamenya ngo uyu musirikare wa FDLR afite irihe peti. Ariko noneho ku ngabo z'abarundi n'ingabo za FARDC bitewe nuko bambaye amapeti ndetse byose bikaba bihita binagaragara, amazina y'abatangiye kugenda agaragara. Umwe rero mu kanya gato nahoze numviriza kuri satellite zanjye, nyine birumvikana, numvishe arashwe ngo yari yarashwe mu nda, babanje kumurasa mu nda. nuza afuka Mike bamukubise iry'ikibuno. Uyu rero ngo babanje kumurasa mu nda, uyu mu Captain Innocent. Ubu tuvugana no nyuma yo kumurasa mu nda ngo ndetse bakaba bamuteye bariruka, akaba yafashwe matekwa ariko ari inkomere. Operation y'urwo rugamba ari byo mbonye Fighter, umuntu yereje ubutumwa aravuga ngo uyu no munsi wa 7 intambara hagati ya AFC M23 iri kuba ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bahanganye mu buryo bukomeye. AFC M23 kwigeze ku muhanda route nationale nimero 5 uva muri Plaine d'Orsizi, ukomeza ujya mu bice bya Mutarure, uri kubyumva, ikibaya cya Rusizi, agace kita Ruberizi, agace bita Mutarure, Sange, Runingu, Kiriba. Atanganiho imirwano ikomeye ku buryo bukomeye cyane, kandi umwana ararira isa kirukanga. Uri kubyumva ngo birakomeye hano cyane cyane mu iyi zone yerekeza mu mujyi wa Uvira hano Ruberizi, niho M23 no mu masaha arangiye ngo ari maze kugera, ndetse bifotoreza no ku gace kamwe kari harija. Ikindi nuko n'ubundi mu bice bitandukanye byerekeye ikiyaga cya Tanganyika, ubwoba ngo ni bwinshi. Abantu benshi barimo barahunga bakava kwa kino kiyaga cya Tanganyika ku mpande bakinjira mu Burundi mu buryo bwa bwishwa, kuko bafite ubwoba ko bashobora guhura n'ibibazo. Ngo naguherere bashobora kuba yahungiyemo. Vise uvuze neza, nanjye iyo update yari igezeho. Iyi update rero yemeza ko na guverineri, ngo vice guverineri nawe arahuje. Guverineri, amakuru mbonye imboni yanjye maze kuma nuko guverineri Jean-Jacques Purusi ni guverineri wo ku ruhande rwa Facibeto, biravuga yuko amaze guhunga, bamujyanye mu gace ka Kindu, aho agiye gukomereza ubuyobozi bwiwe ni mu ntara ya Maniema, nkuko imboni yanjye ibimbwiye. Urabizi yuko yabaga mu mujyi wa Bukavu, M23 imukubise ishuro, arirukanka n'amaguru na moto aratega, ariko gutega moto hamugani garutse kuri moto ribuka undi katuramugarukaho. Umwe w'ikimina bavugaga nawe wateze moto akava Tanzania akomeza ayirukira i Bujumbura. None uyu nawe yateze moto, urabizi, ava mu mujyi wa Bukavu mu kwezi kwa 2025 ageze Uvira, ariko ntajya harara, akajya arara i Bujumbura. Abaturage urabizi yuko babanje kwigaragambya, baravuga bati ni gute guverineri wacu arara mu kindi gihugu kandi agakwiye kuba arara nyirizina ahana imbere, nkuko natwe duhari dutegereje M23 kwizaza kutubohora nawe izamubohore. Yahisemo rero no kubona yuko M23 igeze Ruberizi kuri centre, bahita bafata gahunda yuko bamwimurira muri Maniema aho bita Kindu, kuko rero bafite n'ubundi gisirikare mu imisi, yaba ari cyavuye mu Burundi ejo bundi. Urabizi uko twabivuze mu gitondo ko helicopter yabatwaye bajyana Kindu, ndetse no mu bindi bice za Ruberu. Nawe yahise afata kanya rero
aravuga ati bantu twakoranaga bantu twabanaga ndabona M23 isumbirije na centre ya Uvira kankinjure nigendere noneho nigire za Uvira mu bice by'inkengero ndebe ko mbona ubwato bunyomore ngere Burundi fata indege nkomereze Kindu. Amakuru mbonye rero nuko ubamaze kujya Kindu Jean Jacques Purusi azasigaho uwitwa Kabeya Kamwanga uri kubyumva niwe azasigaho nk'umuyobozi. Uyu abaye nka ariko iyo agace kagiye gufatwa ahanini narabibonye mu by'ukuri umuyobozi wa mbere ucika ni guverineri. Iki kiba ari ikimenyetso kikwereka simusiga ko kikwereka ko aka gace kagiye kubatora. Bibuka ko na hano hose ahantu hose hagiye hafatwa yabagoma Goma babanje kumuritura harya baramurituye ko yaragiye kwivanga mu by'intambara yaragiye kureba ngo uko hameze yaragiye kureba ko hameze ariko hano rero Vincent maze imbere ku mirongo y'urugamba tayari ise mbona map neza y'uburyo kibagiye kugenda uburyo kibari kugenda bakuramo uduce barangiza bagenda banakavira nk'ubu baravuga ko agace bitango ni mitibiri akangaka bamaze kukavivura ko bamaze kugafata Rubarika tayari nayo bamaze kuyivivura ngo ni intare za Sarambwe Rufunge tayari nayo bamaze kuba bagera gute bayivivura ahitwa Bwegera tayari naho bamaze kuhavivura ndetse nahitwa ngo ni za Rubirizi tumaze kuhagarukaho no wabonye n'amafoto ko bamaze kuyifotoreza bamaze kuhavivura ubwongeye kukubwira uduce dusigaye kugira ngo bahite bagera neza muri Uvira dusigaye harimo agace bitango ni Mutarure ntago niyo bari kurwaniramo ubundi ni na uriya winda barashe kunda Innocent bamaze kurasira kunda ngabo barashe kunda ese buretse twandwe iki kintu cyo kuraswa kunda bamukubise bombe kunda ariko buriya na president w'u Burundi ni nkaho arashwe kunda kubera ko ibirombe byinshi byo mu y'agaciro niba imwambura baba bamurashe kunda ikindi komeza Nyakabere nako nakandi gace bazava Nyakabere bagira bitango Kiyanyunda bahabe baganaho bita Sange tayari babe bano Sange baganaho bita Kabunambo bazahanambira barangiza bagera hano Runingu bave Runingu baje Kiriba baje Kawizi baje Kara bahabe baja Kavimvira paka bagera muri Uvira oja buretse paka tungaye kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buri gace tugaho umunsi udushi 10 tubibare wapi ntabwo barwana gace kamwe gusa bitewe n'izinga buryo kiziri kwiruka dushyiramo n'ikiruhuko turushyiramo na dushyiramo katamoro kugera muri Uvira uyu munsi tubarire Ruberizi na Bwegera twakabaza ikiruhuko ejo kuwa gatandatu cyangwa se kuwa mbere ariko intare za Sarambwe wabonye irantare yaririza Ruberizi ukuntu yanyweye amazi intare za Sarambwe ejo kuwa mbere zishobora gukora agasiporo zikazakomeza mu yindi minsi ikiruhuko batafashe kuwa gatandatu no kuno uyu munsi nese tufata na Mutarure urafata Mutarure na iti batomba uyu munsi turaza ku breaking ibindi bidasanzwe mu masaha imbere iyi ni inkuru ya mu gitondo ubwo n'umunsi w'ejo nayo bwo operation turaza kwimenya simbabwe oya bretse utavuga operation bakumva ko ari nka shuja tavuga nka shuja ya ADF na za ntuza na za ntuza operation yakozwe no operation yabama kaski buri gace n'igitero Nyakabere bamurasha iryo muntu Nyakabere bazamurasa iryaheze hano za Rubirizi aya amasasu katuyabagabanye uyu hano muri Rubirizi haro barashe mu kibuno oya ni nuza ni za Ruvungi bamurashe iryo kibuno bamukubise na za Ruvungi bamukubise ikibuno bamukubise iryo muntu noneho Mutarure bazamukubita Mutarure niryo muntu Mutarure Nyakabere bazamukubita Nyakabinga bura bazamukubita ry'umusaya noneho Kiyanyunda bazamukubita iryaheze tuyabagabanye Kiyanyunda bazamukubita wenda iry'umutwe Sange bazahwanya amaboko Kabunambo ubwo bazaca amaguru Runingu ni hehera ni Runingu umugongo Kiriba ubwo nyine urumva ashobora guca intoki bretse uvuze byo guhindukira anyibutse ukuntu nani uri ngoma yavuze ngo bajye bagenda bahindukira bareba inyuma gutya ngo kugira bahamenye neza ngo ko batazasubira ngo bazasubira mu maserike bavuze ngo ahubwo ajya aravaho baraze ariko banarebayo kuko gusubira ntibazasubirayo ngo bazahina mu maserikeri noneho Kabunambo niwe ushyize ibyo mu mugongo noneho se Runingu washyize iby'amaguru Kiriba yashyizeho iryahe bavangire vangamo n'amabombe kuko ari ngo bakubise iry'intuze iry'ubugabo bugwa hasi ngagera ariko uranyimukije umuntu baramukubise yari afite ikibazo cyo mu mutwe noneho bamukubise icyo batize iki zirandambiye mu mbangiro n'imigeri bayivanzemo ahita
itagwa hasi birarangira. None nawe ngo abangaba ngo bazashyiramo izi ariya ngo guki izo ku maboko iz'amaguru kavimvira bazashyiramo izikiza. Ubwo kavimvira ni mu kanwa n'ukurasa. Ubwo rero kavimvira nkwibutse ko ari ku mupaka uhuza Repubulika y'u Rwanda, Repubulika y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Hari oya banza urangize hano manuka. Urabona kavimvira hano niwo uyu muntu yomotse n'ubundi Kisekedi urabizi ko yagiye hakurya hariya agiye n'akakato ka Margereri. Ushaka gusanga yomotse na kavimvira akabatika ndebe uko bimeze nongere nikoze ariko sagiye drone za AFC azikira. Basi ikimujyana ba makasi n'ubwato ari umuntu bamwe ngo yumvise ko ngo ubwato bwa Margerere baravuga ngo se ko ari ubwato bujyamo babiri ngo kandi ukunangana babona tubutse yabukwiramo buri ukuntu bari bubigenze barafata Margerere bashyiremo akantu kakabaho gatoya yicareho none avugame bamukubita ingashya avugame yomokereza amutarure ubundi barabamuherekeje ubundi baramuherekeza. Okay, komeza ari tura. Vise tukiri hano rero ni naho uhise unyerekeza amakuru dufite nuko hari abakomando bavuye mu gihugu cya Tanzania batsukira hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nabo ngo bakaba bagiye gutanga umusada hano muri Repubulika. Amakuru nyinshi mboni yanjye aravuga yuko biravugwa yuko hari abakomando benshi cyane baturutse mu gihugu cya Tanzania bomokera mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bagera bita Kado Nyanzarake baragenda noneho binjira mu gihugu cy'u Burundi baraza kuva mu gihugu cy'u Burundi bamanuka bajya Uvira bahura na FARDC ndetse n'abacanshuro ariko Tanzania ubu yabiza mwiza aferi kubera iki kubera cya kimina wavugaga basanga Gisekedi aravuga ati wenda mureke kunsohora kw'icyo kimina ariko muze mu nk'umusaza ikimina harya gihuza nde nande gikwete iki kimina ngira ngo mu gitondo twabikomoza tuvuga tuta amafaranga y'abandi ariko se bakishyura ari amadeni kabona abantu bari ngo ni nayicuzi ngo Gisekedi ngo bishura ubu iyi ntambara irasiga itembagaje ubutegetsi bubiri tembagaza ubutegetsi irabutembagaza ubutegetsi bwa Neva n'ubutegetsi bwa Gisekedi buri mu kangaratete. Hari ubutumwa mbonye bundi ukiri ku cyuzi muri bino bice n'ubundi by'icyuzi nyine nk'uko yabivugaga biragaragara yuko aba bategetsi bari kugabana amafaranga hari ibyo batumvikanyeho bigarukeho hari ibintu batumvikanyeho mu buryo bwo kuyagabana ngo hari ukuntu bagenda bakingakingana ngo umwe ngenda atwara yango kuko ngo nazanye abasirikare banje ngo undi ati nanjye nabahaye imbunda undi ati nanjye ariko rero nagusezeranyije ibi bashobora nyamara gusubiranamo nabo ibintu nubibona ibintu ndimo ndabibona reba uranabibona aho ngaho barabivuga ndibona sinjye ubivuze nibo babyivugiye none se twabimenye gute ko nibo babisoje none se nyine ibintu byo bitangiye kujya hanze barasubiranamo bigende bite birangire bite ariko ngiye mbona gusubiranamo bifite n'ishingiro niba umuntu aguhaye kiraka bikarangira nyine utagifashe nk'uko bakiguhaye kiba ari ikibazo ati M23 turayafashe Ruvungi mu cyerekezo kigana Uvira abarwanyi ba AFM 23 kuri uyu wa gatandatu kuboza na 25 baragenzura bidasubirwaho agace ka Ruvungi nyuma y'imirwano y'amagasa yatumye ingabo za leta y'u Burundi na FDLR birukanka iry'umutwe wazarendo biruka iry'amaguru FARDC batambuka FARDC ry'ikibuno bakimbagira baba bageze muri Rubarika Kanyagabiro ibintu byabaye hamwe ko ari rero izi ni za mateko ni nyinshi umva se noneho sasa wambazaga kubijyananye n'ikimina cyo kimina kigarukeho mani n'ikimina cy'abagabo batatu wari umwanditsi wacyo oya ariko se bitebye zandani ziyo tuvuze ngo tujye muri zandani wumva iki niho yari cyo wari umwanditsi ikimina ngo kizwe ngo niba ari ngo sami ngo samia ngo ni sarumuhara cyangwa samira manise samuhamani iki kimina ngo kirimo uwitwa Evariste Ndayishimiye Neva alias Neva cyangwa se umwite Kirogorogo wawa ni perezida buriya ibyo twere kujya twibanda peti yari afite ariko ngo akiri mu gisirikare twige twibanda ku ibyo bintu biciriritse byabo ngabo baraho umusakiriko nubundi ni komanda ubwo akiyoboye ingabo mu ntambwe yabase ari itsinda yayoboraga ryitwa gutyo oya ni nka kwa ni risirino se nese ntuzi ko arabita ngo ni bamingi abandi ngo ni banda kugarikana bande bose amazina uzi ngo niko abara Arias ndakugarika n'abandi nawe rero ni Arias katumurekere iryo peti ryo kuba perezida cyangwa se Sebarundi okay Sebarundi jatazavuga ngo twayahinduye iki kimena kirimo twitwa Sebarundi hakabamo witwa Fachibet Beto Chirombo hakabamo uwitwa Samia Suluhu Hassan ndetse n'uwitwa ngo ni Kikwete wa undi wogeza avugira FDL muri 2013 aba rero ngo iki kimena gisora ngo nibura kirasora miliyari 5 za buri kwezi
gisora basora nako basohorera umuntu. Uyu Neva rero ngo amafaranga ya Gisekedi Neva bura ngo niwe ukuri iki kimina, niwe nyiri cyuzi, oya niwe ukuri iki kimina, niwe ubika amafaranga mu byukuri iyo bamaze gukoteza barahereza umuntu. Neva niwe ugira ute, niwe ubika, niwe bayahereza akashikiriza ugomba ugezweho ku mwanya. niwe ukoramo nta burese. Oya niwe acobwo tubagabanya ubuyobozi mwa kiriya kimina, tubagabanya ubuyobozi. Oya nta by'ubuyobozi, reka tubivuge uko biri. Ubwo niwe perezida, niwe niwe gufata amafaranga akashikiriza ugezweho. Uko bimeze rero Neva ngo aya mafaranga ya Gisekedi ngo kwezi kwarapfuye kwa Gisekedi kuno kwezi yagombaga kuyafata, ngo niwe wari ugezweho nyine kuno kwezi gufata amafaranga. Ngo Neva ngo atinda kuyaha Gisekedi, barinda bambuka bajya Washington, azi ko nibura yari bumuhera amafaranga, ariko agezeyo amafaranga umugabo akomeza kuyaryama, arategereza arayabura, ati atarayihembye nayo se. Ngo Neva ngo ari kwanga kuyamuha kuko ari kubona ko ibye nawe bishobora kuba bigiye kurangira, nayagira impamba, naye yashire mu by'ukuri mu yandi, dore ko abona ko ingoma atangiye kurura, ingoma atangiye gusharira hano kwa Gisekedi, ati nayagira impamba. Hanyuma ngo aya mafaranga niyo yakotumye Gisekedi ngo azinduka aravuga ati none ka niba byanze reka nje kuyashikira n'intoki, kuko tekafate mwarigerere, kuko ntuza Washington ntiyayabonye, yarazi ko agomba kuyabonera hano, agiye muri Tanzania n'ubundi nawo ubwo asigaye asizayo se. Nziko Faci we urabizi yaragarutse agera ikisha sa, ariko se Barundi anyura muri Tanzania niyo yasigayo nibura ntiyanayohereza. Byatumye rero Faci ubu tuvugana mu by'ukuri beto ubu vise ngo nicyo kintu cyamuzanye hano no muri mwarigerere. Okay, ayicyuzi bayatanga, ayicyuzi yo barayatanga. Iyi ndege rero muri Tanzania buri kwezi ayicyuzi bayatanga. Tugaruke ku indege twirwanaho yari tuye, nta muntu ujya usimbuka ikintu yasezeranye n'umuntu. Amasezerano aba ari ikintu mani, iyo buri umuturanyi nimugirana isezerano ukaryica uzaba nyine ugiye, hari ibintu bigomba kuzajya bikubaho kuko ni umuturanyi ntawe uzamuhungira. Tugaruke kuri Rokobuteri se, twagiye kuri Rokobuteri yahanuriwe Fizi igwa muri Uvira, hapfuyemo umuntu umwe w'umucashuro, bane barakomereka, batangiye kwegeranya imirambo ndetse nubwo bavuze umwe ariko hari umuntu wambwiye ko bagera muri 5, harimo umwe w'umucashuro n'umubonye wakundaga kugenda mu indege, abandi 4 barakomeretse nyine bararokoka nk'uko amakuru dukesha imboni zacu abivuga, ariko nabonye na bimwe mu binyamakuru biri ku butegetsi bwa Kinshasa bibivuga, nubwo uvuga ko ari umuntu umwe wapfuye, ariko amakuru yo kwizerwa ngewe imboni yanjye yamaye nuko arenga umwe. Byabaye mu ntara, indege yaguye aho bita Karemi, province ya Tanganyika, mu gace bita Yungu, gari ku birometero 145 ishefuriye ya Fizi. Ikindi nuko muri groupement ya Babungwe muri Sud Kivu n'ubundi muri segiteri ya Ngaja n'ubundi indege imaze kuhagwa, ibintu byabaye bibi, abaturage batangiye kuvuga ati Neva Kisekedi ibintu murimo mukora mukomeza kudushora mu intambara ntabwo ari byo, ni mubireke. Ayo ni amakuru amwe namwe. Wari uri kuri Masisi Fighter? Nari ngiri kuri Masisi se subizi ko naho ngo barashe ngo ni muri urega ni nk'ahari Bukombo, ubwo ni Bukombo ya Masisi niho barashe. Ari ndi nkuru mbonye ivuye Burundi, iravuga ngo turahojeje umuryango w'umusirikare Evald Niyitunga yari akiri muto, avuka ku mutumba wa Gatare muri commune Gisozi, yahahora mu ntara ya Mwaro, yahahora ari amaze igihe gito yinjiye mu gisirikare nyuma y'amashure kuri lycée Mwaro. Abo yiganye nabo kuri iryo shuri bamwibuka nk'umusore yari akerebutse mu muhari w'aba scout, imbere akaba ari we yamenyerezaga abandi formateur. Iyo hageze kugira indagano zikomeye muri uwo muhari, umusore w'umurwaneza kandi yakundaga abagenzi be cyane. Inkuru y'Icamugongo yashyikiriye umuryango wiwe ku tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025 ivuga yuko uyu musirikare Evald Niyitunga yahitanywe n'intambara zidakuranaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akubiswe urw'ikibuno na AFCM 23. Urupfu rw'uyu musirikare rero ruramenyekanye, dore ngiyi foto yiwe n'uyu. Uyu nawe uyu n'undi wundi w'umurundi waguyeyo, uyu n'uwundi mushyashya utandukanye n'wa mukoloneli, atandukanye n'wa mukoloneli n'wa mukapiteni. Ikindi nuko Cathedrale Saint Paul yo muri Uvira, Guverineri Jean Jacques Purusi ajya guhunga niho yabanje kunyura.
yabanje kujya arasenga, amaze gusenga ahita ahava agenda ajya mu bindi bice bitandukanye aho yagiye Kindu. Masisi abonye yuko n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kurasa ku birindiro bya M23, bongeye kurasa bakoresheje drone fighter. Okay. Ako wajya ngo ahantu warahabaye bakora operation twibutse igitendo, wibuka Masisi gikomeye igitendo na kari byishira wavuga mu kimwe abantu bibuka ibintu byabereye za Mushaki aho Burundi kumukura mu myobo yo muri musozi wa Mushaki byari ibintu bikomeye cyane. Burundi yari yarakozemo ikintu bita indake zijya hasi zifimye hafi metero 3 buryo kugira ngo umusangemo byari ibibazo. Mu gace ka Bukombo niho indege za FARDC n'ubundi zongeye kurasa mu iki gitondo mu gace cyane cyane kuri position bita Kahongore ya M23 iri ku musozi nyine wa Masisi centre. Nanone ubuyobozi bwo mwakano gace bwemeza yuko bino bitero cyane biri kubaho bita Bukombo, ndetse hari amaze n'iminsi bibaye Nyabyondo. Ikindi kikwereka yuko ingabo za RDC gukoresha indege batabireka. Dukomeje n'amakuru vise dukomereze Kinshasa. Ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2025 biteganyijwe ko mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Directive ibikorwa remezo droit de l'homme, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, emploi, imirimo ndetse ubutabera, ubuzima, uburezi ndetse na diplomasi azagaruka ku masezerano ya Washington. Aravuga ati bingeze kure rwose, ashaka kubabwira ati biri kumbaho binagahuma munwa birakomeye. Azabibutsa ukuntu kurambura igitabo byamunanije. Buri wese rwose ati none hagomba kwirwanaho. Azavuga ukuntu igitabo kukirambura cyo gusinya. Reba na Karine harya mfite inyiti Karine yari kurambura agize gutya aho ko yerekana umukara ngo nubwo reka ari naho bamaze kuhavivura ndetse nahitwa ngo ni za Rubirizi tumaze kuhagarukaho no wabonye n'amafoto ko bamaze kuyifotoreza, bamaze kuhavivura. Ubwongeye kukubwira uduce dusigaye kugira ngo bahite bagera neza muri Uvira dusigaye. Harimo agace bita ngo ni Mutarure ntabwo niyo bari kurwaniramo ubundi ni na uriya winda barashe kunda Innocent bamaze kurasira kunda ngabo barashe kunda. Ese buretse twumva iki kintu cyo kuraswa kunda, bamukubise bombe kunda, ariko buriya na president w'u Burundi ni nkaho arashwe kunda kubera ko ibirombe byinshi byo mu y'agaciro niba imwambura baba bamurashe kunda. Ikindi komeza Nyakabere nako nakandi gace bazava Nyakabere bagira bitangwa Kiyanyunda bahabe baganaho bita Sange tayari babe bano Sange baganaho bita Kabunambo bazahanambira barangiza bagera ahantu Runingu bave Runingu baje Kiriba baje Kawizi baje Kara bahabe baja Kavimvira paka bagera muri Uvira oja buretse paka tungaye kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buri gace tugaho umunsi udushi 10 tubibare wapi ntabwo barwana gace kamwe gusa bitewe n'izinga buryo kiziri kwiruka dushyiramo n'ikiruhuko turushyiramo na dushyiramo katamoro kugera muri Uvira. Uyu munsi tubarire Ruberizi na Bwegera bakabaza ikiruhuko ejo kuwa gatandatu cyangwa se kuwa mbere, ariko intare za Sarambwe wabonye irantare yaririza Ruberizi ukuntu yanyweye amazi. Intare za Sarambwe ejo kuwa mbere zishobora gukora agasiporo zikazakomeza mu yindi minsi. Ikiruhuko batafashe kuwa gatandatu no kuno uyu munsi nese leta ufata na Mutarure, urafata Mutarure na hiti batomba uyu munsi. Turaza ku breaking ibindi bidasanzwe mu masaha imbere. Iyi ni inkuru ya mu gitondo ubwo n'umunsi w'ejo. Nayo bwo operation turaza kwimenya. Simbabwe oya bretse utavuga operation bakumva ko ari nka shuja. Tavuga nka shuja. Shuja hadefu na za ntuza na za ntuza. Operation yakozwe. No operation yabama kaski. Buri gace n'igitero. Nyakabere bamurasha iryo muntu. Nyakabere bazamurasa iryaheze. Hano za Rubirizi aya amasasu kati yabagabanye. Uyu hano muri Rubirizi haro barashe mu kibuno. Oya ninuza ni za Ruvungi. Bamurashe iryo kibuno. Bamukubise na za Ruvungi bamukubise ikibuno. Bamukubise iryo muntu. Noneho Mutarure bazamukubita. Mutarure. Niryo muntu Mutarure. Nyakabere bazamukubita iryo. Nyakabinga bura bazamukubita uryo noneho Kiyanyunda bazamukubita iryaheze. Tuyabagabanye Kiyanyunda bazamukubita wenda iry'umutwe. Sange bazahwanya amaboko. Kabunambo ubwo bazaca amaguru. Runingu ni hehera ni Runingu umugongo. Kiriba ubwo nyine urumva ashobora guca intoki. Bretse uvuze byo guhindukira anyibutse ukuntu nani uri ngoma yavuze ngo bajye bagenda bahindukira bareba inyuma gutya ngo kugira bahamenye neza ngo ko batazasubira ngo bazasubira mu maserike. Bavuze ngo ahubwo ajya aravaho baraze
ariko banarebayo kuko gusubira ntibazasubirayo ngo bazahina mu maserikeri noneho kaburimbo ariyo niwe ushyize ibyo mu mugongo noneho se runingu washyize iby'amaguru kiriba yashyizeho iryahe hari abo bazajya basubizanya bavangire vangamo n'amabombe kuko harimo ngo bakubise iry'intuze iry'ubugabo bugwa hasi ngagera ariko uranyibukije umuntu baramukubise yari afite ikibazo cyo mu mutwe noneho bamukubise icyo batize iki zirandambiye mu mvangiro n'imigeri bayivanzemo ahita agwa hasi birarangira none nawe ngo abangaba ngo bazashyiramo izi ariya ngo izo ku maboko iz'amaguru kavimvira bazashyiramo izikiza ubwo kavimvira ni mu kanwa n'ukurasa ubwo rero kavimvira nkwibutse ko ari ku mupaka uhuza Repubulika Rwanda Repubulika y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo oya banza urangize hano manuka urabona kavimvira hano niwo uyu muntu yomotse n'ubundi Kisekedi urabizi ko yagiye hakurya hariya agiye n'akakato ka Margereri ushaka gusanga yomotse n'akavimvira akavatika ndebe uko bimeze nongere nikoze ariko sagiye drone za AFC azikira si ikimujyana ba makasi n'ubwato hari umuntu bamwe ngo yumvise ko ngo ubwato bwa Margerere baravuga ngo se ko ari ubwato bujyamo babiri ngo kandi ukuntu angana babona tubutse yabukwiramo buri ukuntu bari bubigenze barafata Margerere bashyiremo akantu k'akabaho gatoya yicareho none avugame bamukubita ingashya avugame yomokereza amutarure ubundi barabamuherekeje ubundi baramuherekeza okay komeza aritura vise tukiri hano rero ni naho uhise unyerekeza amakuru dufite nuko hari abakomando bavuye mu gihugu cya Tanzania batsukira hano mu gihugu cy'u Burundi ariko nabo ngo bakaba bagiye gutanga umusada hano muri Repubulika amakuru nyinshi mboni yanjye aravuga yuko biravugwa yuko hari abakomando benshi cyane baturutse mu gihugu cya Tanzania bomokera mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bagera bita Kado Nyanzarake baragenda noneho binjira mu gihugu cy'u Burundi baraza kuva mu gihugu cy'u Burundi bamanuka bajya Uvira bahura na FARDC ndetse n'abacanshuro ariko Tanzania ubu yabiza mwiza aferi kubera iki kubera cya kimina wavugaga basanga Giseke daravuga ati wenda mureke kunsohora kw'icyo kimina ariko muze mu nk'umusaza ikimina harya gihuza nde nande gikwete iki kimina ngira ngo mu gitondo twabikomoza tuvuga tuta amafaranga y'abandi ariko se bakishyura ari amadeni kabona abantu bari ngo ni nayicuzi ngo ngo na Giseke ngo bishura ubu iyi ntambara irasiga itembagaje ubutegetsi bubiri irabutembagaza ubutegetsi bwa Neva n'ubutegetsi bwa Giseke buri mu kangaratete hari ubutumwa mbonye bundi ukiri ku cyuzi muri bino bice n'ubundi